Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. Wanway Roy Kharluki ulong balajan barok ki MP bermikmat ya ke jela Meghalaya kelekren halo ke jing Dawa ban Pynrung ya ke Ktien Khasi bat Garo haki schedule jangkriti sensyar keri India hende ke jing bam urlong ki jing Dawa kelong namar ba ondela poya parlimen ki MP bela job ne ki seng san perth hey ki ya la ke jong ke lenti wala ki mikmat ne ke jela ki bdan hapo ka than chete lemingi Hagji kram kilat pathai ku bor dangshan u Dr. Kharluki lepen pau bladan tangkawe ke parti hak than jete la mingi ke belak bandan ku ba at pho hadu at pho wengun ki MP lese da kowe ke sur kilat ban pen ko ngo ya ke Sorkar India halor ki majing Dawa Shushu uloong bakadon ke kenhun jong ki MP ke belasut la shor kum ke North East MP Forum hendre kamnu setia ban ketat yakiman ki bakham shong sir kum la ja ke jing snam hak jela Manipur hendre la hab ban syakran tangai ki kampen roy. Keren buat parlimen nanta mulai dah mana, buat agak thag lah keren maka keren namun Pynrung juga Garo buat Khasi mapala lah keren buat ngatrai Dr. Kiru lah keren. Kayak kau mengaji kejimdon jangan parlimen keren ini. Wah ini North East di sitom nomor apa? We don't have the strength. Kumpulan kita kemudian apa yang tinggi poiler ke jom BJP ke jom Congress ke jom kabang asyik ini tu macam right from my student days kena realize Haka ki 1979-80 movement ni don ke strong student organization North East Regional Student Union Haka tu kerja ki we enforce the government central government accept ye 1971 as a court of year jadi menderi kerja kerja terli baru ki seng kena school hangi North East nadok kini baru ki nyok terli state dan nak ngai keju kecing nilai menta individually composition dan rail lagi nilai as a force mundur lagi don ke parti North East ke bala don arko MP kini ada voice ke bala bakas kemudian ke government of India ka happen Henry kini like sini biang ni kok tanpa I don't know where it lead us. Nah, jumpa jangan is very difficult. Nomor we don't have kamtam coalition politics. People don't have any government gunta. If we have 21 MPs in the North East, one regional party, only national party. National party are for national interests. BJP can pay interest job, Congress can pay interest job. Regional party Juk ayu in the noise. Then is tang away bungila and there long one. The beginning regional party kap Kiton ke jom ti hante. Hari ko hante la persan. Henry kiton ke jom ki interest di jom iru. Stop. No hante ngidon ke North East MP Forum. Oh. Hari kita ke MP ni persan ni biris. Dan hari North East MP Forum mentah sebut Depois ke kes ke apa, kumpulan kes ke Manipur. Dia gila mak berdres kini di kumpulan BJP, sistem hapan perkat kumpulan leadership tu kini lagi nanti. Dia kata apa? Terhadap don ke North East MP Forum tu, North East MP Forum yang kumpulan mentang, kimnon pada kata ini political issue belum sensitif, sulung bah keren for development and all this, itu keren buat North East MP Forum ni. Mentang ni lapas dekat assembly jauh ke Meghalaya. Mereka tambah keren ke MP, ke Assembly unanimous recognition back. How many years? Kena power dah ini. Keju ILPU. So until bagi perkat dukung bayam is very difficult. Ini mana kata, toy kata ini pajba kimon that's a different matter. Pi sama lah don kanusnya beda ni. Kemudian decades, 4 decades, 3 decades lah don. Mana kata one no untuk idea baru. Forming NPP bukan nongka parti juga North. Henry hoi ini don ke MLA Manipur, ini don Nagaland, ini don Arunachal. Henry pala ti kon yo agak impact ke begini yo MP ke dia kata kampung ni. Henry ini parlimen ni klaim ki MP ti kemun